Nenad Periš, otac Mateja Periša 27, koji je nestao u Beogradu 31. decembra, vratio se kući u Split posle 2,5 meseca potrage za sinom, koja za sad nije urodila plodom. Veliko poštovanje, dobrodošli na kanal Srbija Info. Ovaj inženjer hemije novi korak se odlučio, jer kaže u Beogradu više nije mogao da izdrži neizvesnost, ali sigurno će ponovo doći u prestonicu Srbije. Za to vreme u Splitu su drugovi njegovog sina nastavili sa svojim životima. Braća Vinko 25 i Miro 28 su baš na dan kad je Nenad stigao kući igrali mali fudbal. Njihov tim razbio je goste sa 6:2, a Vinko je još zaradio i žuti karton. Istovremeno se na društvenim mrežama vodila polemika povodom Mira, koji je, prema jednima, ubrzo pošto se vratio iz Beograda, završio kod psihologa i na lekovima. Razlog za to su, prema njima, tuga i depresija koja ga je ophrvala nakon nestanka prijatelja. Navodno, drastično je ismršao. Mirova navodna reakcija pokrenula je spekulacije kako on zapravo zna pravu istinu, ali da mora da ćuti i da ga sada to iznutra jede. Prema drugima, njegova reakcija je sasvim očekivana za neko ko tuguje. Šta bi trebao? Možda plesati po Maldivima, a prijatelj mu je nestao. Jedan je od komentara na društvenim mrežama. Miro B. se samo jednom oglasio za medije u Srbiji i rekao da je u beogradskoj policiji ispričao sve što zna, da im je svima teško, a njemu nepodnošljivo da čita gluposti koje se pišu o njegovom drugu. Nakon toga je odbijao svaki kontakt s medijima. Podsjetimo, Mateju Perišu trag se gubi u noći između 30. i 31. decembra prošle godine, nakon što je izašao iz beogradskog noćnog kluba poznato kao Gotik. On je u Beograd došao 30. decembra popodne sa još 6 drugova iz Splita. Među njima su bila i braća Miro i Vinko. Mladići su se predveče smestili u jedan apartman na Dorćolu i kobne noći Matej izašao s prijateljima u provod u klub Gotik, kada iz nepoznatih razloga oko 1 sat i 40 minuta izašao iz kluba i trčeći se uputio ka promenadi. Nenad Periš je u jednom od intervjua rekao da je s prijateljima razgovarao o situaciji do trenutka Matejevog napuštanja Gotika. Oni su o tome razgovarali više puta. Ja sam u kontaktu s jednim od Matejevih prijatelja, zapravo najboljim prijateljem. Mi uvek vrtimo iste priče jer nam fale određene kocke koje nismo još dobili. Njima je jako teško, u razgovorima tu bude svega. Suza naravno i ostalih emotivnih izliva, otkriva Periš. Dodaje da, uprkos svemu, pokušava ostati pozitivan i pozitivno da razmišlja. Ako Bog da, nešto drugačije da bude, morat ćemo to da prihvatimo, da dalje nastavimo gde smo stali i to je tako, pričao je tada Periš.